kay makamin chu mai dak chui ka se ara lai mi okas ninga a HBA Youth Department Renak in HBC a pumna ka umlai chu pumna ka chun hak chamina upati thaidan na umlau in pathian thang that awam ni viate kan sina nan re pum kho be nak lai kanin som na chun ram chung se ram leng se pum pakin atel khalo mi viate nan cha CCN ni live atha lai chu cha a chun chu live in jum pup nang kan rom ve kho nak lai kanin som phon na okas ninga ni zapri jana kan zapi den HBC yakin taw na lai hello na zaten nan dam nama kema kamin chu salai chukung thang kase kungkung tian ka ko aralai mi okas ninga zana HBC HBA Youth Department shoina in minodi laklai nu lapa di lak pathian thang chatti na ka umla chumhuna chun nandi lak nan dak etal nak lai kanin som na ram chungam leng atal kholomi nan cha CCN ni live in arak khali la chu live in pathian thang chat naka kanital di nak lai kanin som na okas ninga HBC a zan sumilam pasya kan zate kan itong halay nandi lak kan som na boy kriya dot mi nulapa hoy kom dot na HBA zut ni boy kri minin nan kut kanin tlai na kaima kamin chu wantling thang kasi atuliawa ha khabapit association na zut secretary tuan liaumi kasem aralai mi kum thong ni la kum lai riat okot ninga HBC zan suimalam pasria haka ko chungi ummi baptit minawial te hun khatea pathian thang thatina pumnak program kan ngai lai hi HBA zut ni akhoi mi asem simhan se lo minawial te halkha ko chung mi vial te rak etal dingin boy kriminin kanin som na hi ni chana khin tu kum thong ni le kum thlai riata HBA ram chungin doctorate degree akan hu piak mi Reverend Dr. Lalpek Lian Emmanuel Baptista thong thabia chimna akan ngai te lai khini chana thasak thiam kan somin na thong boy kung biak boy tokmen extra ma chu an su te lai khoya in zai on kan minau chun pray worship in HBC kan minau ni akan thoi te lai nuam tak in minau vialte nulapa vialte na okot ninga zan suimalam pasria HBC biak ina munkha teya pathian thang thati ding in kanin som na kalom